Kastalatibyag! Bakit? Ata ako. Unay ka matinberto. Kita ang mandeta sapatos mo. Nakataptapo. Kalinlinis ko lang. Adi, agpigad ah. Jay inusar mo atwalya itay bigan. Di mo pa'y insalapay mo. Binaybay amlatan ijay banyo anakawara. Bakit? Jay panang pisit mo ijay toothpaste. Namin anok nga imbagakin ka. Ajay pinakaungto na tipis item. Saan nga ijay tenga? Unay matan, kasangsangpot ko ang nagtrabaho, dagita ti isabsabat mo kanyak. Ay, saan ka nagsawi ti kasta kanyak, Berto? Ay. Di naman itudo-tudo di tawalis ngay gemaw. Ha? Ipang urkukan ka da itaw. Isungagtal na ka. Danggam, dagiti bagbagakin ka. Bes, dituyak man pa'y balayo. Jack pa'y lang kaya ti agawin. Katwin uray dito ikapayan na maturog no kayat mo. Ay, Bes, biro kandak nga tadagiti naganak ko. No sa anak nga agawid iti uray maminsan lang, arabi eh. Ay na, kunam to pa nakaungungot ni mami. Pudnumot nga men. Awan sapay ti aldaw asaan anagungot ni mami. Kasla armalay tingiwat na. Ay na, imbag man, pati daagapa ka ni daddy. Naanos ngamin ni dadig. Ang jakam mo, no pagpatinggaan ti kinaanos na. No siyak, mauma ako ni tikas dyan nga ugali ni mami. Ay, nabambanog ti tao. Awan pa'y umay mang tulong kanyak ngagluto. Mga nilaang ti pagalistuan da. Ay, saklamin ang aglutaw, aglaba, aglinays. Ha, una yung... Ayan nga, nagtito ang anak mo. Ay, jak mo tinapananday jay nga abi. Nalpas mo tanti klase na ti ammo. Ngam aging gaitang awan pa'y. Day tamo junior, kasangsang po na, imbarsa ng jibag na di tatugaw. Timbarayon anapan na ki ay ayam. Oh, anya, makitam ti arami, dagiti anak mo. Dadakkel dan, ngam di dapay ammo matitumulong dito'y balay. Saklat ta amin ang ti mapatudog. Kasano asaan da ka panawan, kat nangiwat kamot ngamin. Siyak pa'y ita na kanayon amarigrigatan ti mapabasaol. Anya ti kayat mo, agul uli makaklatan, idin to ta dakayaw akabalay kaw. Ibabampay ka di day takutsilyo nga igamaw. Ha? Tapno maawatam ti bagbaga. Sapay nagtadum day ta. Denggan na kunanay, Berto, amaw. Ay. Natitilang ang tilapayag kung agdangdangagan ka. Apaya pumano ka? Mapaanak ijay balay ti kumpare. Tanatal-tal na ijay ngam dito'y balay. Sige, isan kan ng subsuplay! Oo, pare. Sagay sa tabir. Pamparelax. Talaga ka sa pulak ti agrelax pare. Pero may stress sa kajay balay may. Nasuswerte aklabasit ngam iti siga, pare. Tajay nasawak. Saan nakaslaar malay tingiwat na? Ay, no amukla ko makasto iti ugali ni insang. Daklak man ingkasar ide. Nakaumamot ngamin ide. Sana matagtagare. Tagayam. Nabudulak ba? Alakit, ano sama? Anyangay nga raod. Agbaliw tumatla siguro. Naginaw ka aabe. Kat ni ading mo a junior mat ti pagkalun ko nam itinanganan. Tapno saan nga agunget ni mamiyo. When daddy? Tulungan nyo man ni mamiyo. Tapno saan nga karangiwat. Anya nga ita, aramidin nyo di tang agam, ha? Ibabaon ko ni abe, nga isunti agin now, tapno makainana ka. Taday ta siguro ti rason ti panagiungiwat mo. Dahi ta pa nakabambanog mo. Ay, nasaya ata na panunot mo da ita, Berto. Tapod now. Pudno lang unay da ita kinunam. Ay, mapana ko na ginaw. Ay, saan? Siyak ta ginaw. Ngam imbaga ni daddy asya. Siyak nga rudang tasinsinan ti panaginaw mo, abe. Huh? Dublyak tumulaang. Di siyak tumulaang ti mabandaw. Iso asyak laang. Ala, agtugaw kayo ki di amin ditan. Ay, ginanaak met kumanta na bambanugak. Ngam saan ta siyaklat ta ti agkupin kadagito'y linabaak. Siyak tupay lamanin ti agplansya kadagiti uniform dagito'y kabalay kao. Ay, una yan. Sa akong ti agkupin, bakit? Sanang, siya kong, tadyak kaya ti panagkupin mo asinsinan.
Ibagbaga ni manang ko ang mapanak agpasyar igay balay da. Ang di masango tanaga dumot asikaswak dito'y balay. Agasam ngamin dagito'y talo apag sir-biak akasla dala senyorito kas kada senyorita. Ay Bertaw, pakapsutan mamma data tibay. Apay, di ka madlaw nga dataw dito'y likodam Ngarod mang agtiboy-buya, agtasao ka mat asao. Ayawan pa'y respeto mo sika. Awan lang arutan ti may tultulong mo dito'y balay. Di nakpay amo respeton mal. Hindi pa man langin, mapanak la maturugan. Na, ita, panawan na dito'y sa alas. Ay talaga saan yung amo nga isakit dataw. Ay puunay ka mo Bertaw. Jak amo no sadot kawon no anya. Mabang-bang utak mo sa amutin. Nasayatan na ka rin ka. Apay maninaya. Inurnos ko idikalman da ito'y badbado dito'y kabinet. Apay akas to'y manan. Di mo amo nga urnusan kalpasan nga agala kay tibadaw. Ay makauman ti kas to'y Bertaw. Siyak ti para urnaws, si kamot ti para panggulaw. Insang, isardang mo man dahil pa nagsirsermon mo, tani rabi eh. Ay sana mo baleng! Basta latan aguli makakiti kas to'y nga aramida jaw. Abusun dalaw na yaw. Ano, kasano nga tayo, makaturog na tao no kasto. Oh, abe, ito'y tibalon nyo kaniading mo. Pagguduan nyo dahil tasang agasot. When daddy, Nanganan ni ading mo? when daddy, agsuksukatan iti uniform na. Abay! Ung tanak manan ni mami, abigbigat. Apay aya, bigat. Dahil tagiwat mo, timang mangag. Kasano ajak agungat Daytoy tuwalya nga inusar day tanalaing nga anak Imbalaybay kumatan itay. Insuro kamot no kasano ti agi balaybay abe. Kunakken ka pagpadaem di tuna. Ay nagbasit labahan nagdata. Saan mo nga ung tanday ta anak mo? Tani, mapan pa agi eskwela. Mapanak man lang. Oh, makitam day nga ugali na Ha? Gapuken ka. Iso akasta ti ugali na. Insurom at malikod latan. No adala ko mauray may sanga aldaw, apaginanaem day tangiwat mo. Apay, saan ka mabambanog aya bakit? Mabanog kaming tupay ngagdang-dangagkan ka. Apay, Insyang, anyaya ti mapaspasamakan ka. Apay manang. Agrek-reklamo dagiti kakarubam. Day tala kanungiwat mo ti mangmangagda. Unget ka kanu nga unget. Patsya mo dagita akarubak. Apay aya nga unget ka nga unget. Anya-aya ti problema. Awam mo ti amok anas ken apag problemaam. Naanos ken nagagetmet nila kay mo. Nasingpet pay dagiti anak yo. Ibagbagak laeng mo't kadakwad at umno manang. Apay, nasken nga agunget ka no isorom ida. Sandak gaya madengdenggan. Ay, maumadaken ka Insyang. No kasta ka la akanayaw. Daddy, dahito man di assignment ko iti mat. Diyak amo ti answer na. Nagrigat naman. Mabit lang, takitaak pa yan imbag. Tapno isurukin ka, no anya ti aramidem, tapno masolve mo. Ay sus, medyo narigat na ito ya. Ni mami mlayangan, tanalalayang iti math. Nagadun tumanan ama sa una. Nagpasuro akan ko na. Ay abay, di nagsukatam a uniform mo. Apay anak kawara igi salas. Yung kayo, Nos, tapno saan nga agungat ni mami. Nalipatak, mami. Ay saanan, siyakon. Kumpurmin tumanan ti pangidisdiswam. Saan tumanan amalabaan? Uray si kamo, Berto. Ultimo ti t-shirt mo, tila pangidisdiswam. Imala dagiti anak mo kun ka. Mabalin mo ka di asulbaran da ito yung mat nga assignment ni Abe. Tanalaing kamat iti mat. Nay, apay asyak nga iti mang solve. Siyak ka di iti estudyante. Kasano ka makasursuro, abe? No ipaaramid no mo't iti sabali iti assignment mo, Imbagak ngamin kan ka, daddy. Agungat manan ni mami. Saan manan nga agtal na kasumana o? Jak makaturog. Itaman pa'y nga agurok da ito at tao. Saan mo't nga agurok-urok asigo? Na. Papigpig saan na?
Ay, Berto, agriin ka man. Saan ka makaturog di ta urok mo? Na, taimpig-pig sa nakitin. Kaslamat tan maparparti ababaw eh. Daddy, sikat aglutluto? Ala, yung kaya ba ni ading mo? Tamangan tayon. Ni Mami ngay. Nakaturog. Bayam mo, tap na makainan na. Nagmayat gayam no nakaturog ni Mami. Awan tinatagari. Ay na, nagragsak diti balay. Amo ko, no kasano ka makabalas kini, bakit ka? Kasano, paray? Pigpig sa hakti pa nagurok ko, tapno sana makaturog. Ay, nagloko kan. Katsan ka, masumardeng asuman na iti aldaw. Inton mapuyatan, maturog tumeten. Iti oras ti panagrubwat ko, nakaturog pa'y laeng. O di na ulimak ti aglawlaw. Ang mayat day ta na panunot mo, paray. Inton rabi imanan, pigsak manan ti panagurok ko. Di ka matla umay bumisitan iji balay. Kunam idi nga umay ka. Mapanak ko napuyatan akmat nga amin manang. Apay, anya aya ti pakapuy-puyata. Ni Bertuman, nagpigsa ti urok na, jak makaturog. Ti pakas dawak. Saan mo't nga agur-urok, ide? Daytan, ti ipikto na. Epekto ti, anya? Dayta pa nang sermon mo kadakwada Aga semmet ngamin ta inaldaw. Simre kan ija panunot na dagita ako nada nga stress. Kasjay aya. Ewan, patsum ti ibagbagakan ka. Day tati umuna asinyalis na anabanugan kan ka. Kat amom, no anya ti sumarunaw ang mapasama. Ay na, di nakmat pagdanagan na kasta amanang. Isukat na kan iti sa balay. Jay natal na babae, ti birukan na. Nagkunamot iti dayta? Ay na, adon tinabasbasak a libro may papaniti dayta. Epekto ti stress dayta. Ha? Kat, anya ngay taramidak manang. Liklikam ti agungat. Kat, no ngay adda kayat ko nga ibaga kadakwada. Kasanaw? Ay kat ibagam iti nasaya at awagas Saan kat akasta ang ngiwat kalaang ngiwat. Ay, padasat no kabaelak nga aramiden day tasing-asing mo. At dapay kat tay nabasak ijay libro ako nana. Ti sobra apa nagngiw-ngiwat, dadaelan na ti pundasyon kan ragsak ti pamilya. Apay, nang basbasaam kadagita nga ibagbagam manang. Ay adda bayam, tainton sumaruno nga umayak, ay, itad kuntukan ka day jay a libro. Napuskol day jay. Basbasaam to Nagpuskol mo tun? Kaya mo, taitugot kun tao. Ay saanan, mamati akong iti imbagam. Ay, talaga anak karo ti epekto kinila kay ko di pa ng sermon ko kankwana. Kaasimot, rinabii apumigpig sa ti panagurok na. Ay, nabigatan no isukat nak iti sa bali, no jak pa'y laag balbaliw. Ay, Beshi! Kunam nga umay ka umyan ijay balay. Saanan? Tamayatan ni Mami. Oy! Saanan anaungat? Kan, saan matan anangiwat? Ay, true? Ay, mayat ano kasta? Wan, Beshi. Ay na, nag-sweet da nga ron akanayon ka ni Daddy. Ay, kasta lati biyag Sana all. Ay na, nagmayatan o nagbalbaliw ni Mami. Ay, Beshi, umay kantulat ta iji balay Wan umayak tulat ta ijay. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sobra apanagniw-ngiwat dadaelen na ti pundasyon ken ragsak ti pamilya. Tampok ditoy programa tayo.
Kas talatibiyag! Nana, gumatangak man iti sabon na paglaba. Day, apay, aglaba ka manan. Wala na. Ay na, naglaing agmurong dagiti anak ko. Sukat da sukat. Ay, inaldaw kan samot nga aglablaba. Inuta kalablabaan nana, tanarigat ti maurnungan. May saabar ti gatanga ko nana. Tapno sa anak nagkarasubli nga umay gumatang iti sabon. Sigay, mabitlaan. Di man nabanglo ti iti nana. Tapno sa anak kon agumatang iti fabric conditioner. Tapno naimimpod. Ay, impad ka lang nga, impad. Kaadamot trabaho nila kay mo di ta kapitulyaw. Ay na, oray ada trabaho na nana. O manaylaang mo tagastusan mi iti inaldaw-aldaw tit itid na budget mi. Awan mo ti extra. Ne, si Mangpat kamot gaya man lakay. Napanam nga minaya, itayak pa asimang pay. Adak iti likod, ginawgawak di linabaak. Dahil talaglablaba mater aramidam. Katsukat kayo mat nga minasukat. Diyan pala ba ma-jacket mo, nalaba akon? Oh, dahil ta duster mo, di mo pa'y sinuksukatan. Duster mo pa'y di napalabas alawas dahil ta. Bayamon, dituyak lang mo't balay. Di mo sa pa yan masangot yagdigos. Apay, nabangsita ko na ayalakay. Kat no agat kili-kili ka manan. Ha? Ay nalakay. Nagsweet takit din aya, dagiti agasawa, buy-buyaan ta, di ta adrama. Ay, di basketball man tibuyag. Si mingit ka manan. Sa anak pa'y ngarod mo ta makaturog. Ay, lakay ni taom, kitaom. Sa anak ka na sa iti drama-drama? Inarakot ni Mr. J. Mrs. na sakbay ama pa nagtrabaho. Ay, mauso kumamot dito'y daytaan niya. Mauso nga anya. J. arakupon na ati Mrs. na sakbay ama pa nagtrabaho. Kasano ka ko mga arakupan? Kat sakbay ama pa agtrabaho, agat suob kan. Kasano, agar arunak mo't iti paglutwan iti kanan tayo. Tagkara ibagam mo't anas kan nga agimpad tayo. No sumangpetak, agat suka ka mat. Nakaalalsam ka. Adumot gayam ter aramidot ngagmalmalam. Kun managling uta. Gusto man deta draman? Ingkakat maturugan tagbuyak iti basketball. Ay, nagrikat lakit din ayat agis is iti kaug-uging nga kaldero. Nang runa no nagpuskol ti uging na. Manang Clara, good morning. Iti kapipintasan a misis. Ay na, agtal na ka man dita. Kat talaga mo't asika ti kapipintasan a misis. Pang Miss Universe ang figure. Ay na, sardangan nakman tani, nagado pa iti is-isak a kaldero. Ha? Ay na. Una yan, agdapay uging nanday tapingping mo. Bayamon. Unay kat ti panang pariga mo di tabagi mo na yan. Relax ka lang ka di. Saan ang mabalin nga agrelaksak? Tanagado ti aramidot dito'y balay mi. Rumbang lang nga isublim diya kinasexim iday. Bayamon. Manun ti anak ko. Malagip mo, idi buy-buyaan da ka nga agramram pa iday stage. Wana, ado ti pictures ko idi maki-beauty contest sakpay laeng. Isungarod ako na asikati kasi section. Nang runa no padasam da ito isur-sur-sur ko a perfume. Ay, kunakon kat. Umaynak manen lakwan. Ita ka lang matalakwan. O, agpili kan ano, anya ti kayat mo. Awan budget ko para iti dayta. Ah? Hulugan mo. Apay, mabalinan ahulugan ti pabanglo ita. Saan ko maamabalin takas ko madagitoy. Ang gaputa si kati beauty queen. Sige, hulugan mo. Oray numanulaang ti maitid mo, itinal daw. Oray pay, awan budget ko para iti dayta. Ay naman ang beauty. Ay wanam ka di day tabagim. Tapno saan na ka nga isukat nila kay mo. Agbangbanglo ka, agpapintas ka. Apay ko mga isukatnak nila kay ko. Aywan anya. Ay, nailawan ko matan anay baga. Ay nayad adayom. Saan naka ko mga isuksukat nila kay mo. Apay Miray, naggapwab. Di tabalay daman ng Clara nana. Mapan ko kumalakwan iti bangbanglo alakok. Ngam di namit kaya. Awan kanot budget na. Ay na,
Ket no sabon sa laeng mat apang laba ti kabailan na agatangan. Ay, Jackman amukan kwa na. Di na pa'y aywanan mo tibagina. Nakaluslos siya nana. Saanin akas idi anag sexy. Ay, wen nga ron Ay, kita madagi talakom apabanglaw. Ay, sureness, nana, sureness. Nalakalang dagitoy. Ay na, sigurado, noo saram. Inaldaw na kang arakupan nila kayo mo. Ay, tila ibagbagamot si ka, Miray. Usarek laeng, no ada praktis mi itisala ka dagiti padak a senyor. O sige nana, gumatang kayo nga ruden. Tapno adamot ganas ko anang isursor. Tani, mapanak pa'y ngamin ag isursor di ta ili. Bilihibak at talaga kan ni bakat mo, pare. Apay aya, pare. Inaldaw a planchado ti uniform mo. Anyang nga rod ngay, kat isulang mati trabaho na. Talaga na asikaso ni bakat mo niya. Talaga, pare. Ang Anya? kasla mapukpukaw ti ganas ko kenkwana. Apay mat anak ko namday ta? Kasano, baybayan nan ti bagina. Pasaray saan ngagsagaysay, saan ngagsuksukat iti daster na, agat sukat iti payud na. Isumat lagayam, akanayon nga adda kain inawag mo. Shhh! Di kagtagtagari? Ay na, amok dagit ang style pare. Siyak pa'y mati ko nam. Anya tinagan dya kain inawag mo. Trisha, pare. Uy, agas manday ta. Nagan na langan, sexing. Kan nagbanglo si ka. Saan ang makaumat ikinabanglo na? Saan nga agat suka? Saan? Agkita kami nga rin inton madamdama. Oy, basta pare, di kagtagtagari. Awan ti rumbang ang makaamu iti daytoy. Lakay, nakariin ka kadipay. Nakaturog akon. Apay nakatalikod ka man ng kanya. Di naksamoton kaya takaida. Agat suka kagayam. Kasta dati biyag nagadumot gayam tub ubraot diti balay. Kun mapasmaak nagdigo sa. Nagalsum ka? Apay, di mo nakita dagiti nakaado abad-bado yo alina ba? Saan ka man nasumana Maturog ka kid din. Tapno adda pamigsam nga aglabamanin inton bigat. Isumat laday tati paglaingam. Manang Clara! Knock-knock! Clara Miss Universe! Clara! Charan! Ay, Adak sus. manin! Unak no asino ti agtuk-tuk-tuk. Sanak agumatang itilakom apabanglo. Ay nasaan ka nga umay lakwan, manang? Adalaang iyara sa askukin ka. Sa dino ti mabalin apagtugawan ta. Kunak mo't asaan nak nga umay laklakwan. Saan mo't talaga? Apay nga rod nga in-display mo't dito isang wanak dagitalakom a perfume. Impatakder ko lang di talamisaan. Si Kaki Dimot. Apay akas lang nakaliliday kayo ta. Nilakay ko nga rod. Apay nila kayo mo. Jakman amo no apay kanayon ang nakatalikod kanya. No kasta ang maturog kami. Saan nakaakayat asangon? Agat sukaak ka no. Angutan nakman nupod no nga agat sukaak. Ay nasaanin ang masapul nga angutan ka. Tauray medyo adayo akan ka. Maangot ko ti payud mo. Kas labasi apang paksiw. Kas jay ti angot mo, manang. Sobra kamot nagsasao. Kut, agpay sumang saan ka masaksaktan iti iyara sa asko kan ka, Promise. Anya day ta? Nakitak nila kay mo nga at kaholdingas na babae. Anya? Sa dino ti nakakita ang kadakwada? Kan asino day dya babae? Nasaan mo nga amon? Taadayo a sexy kan sure anabang banglungam itisika. Ay na, nagsakit mo tunday ta nga imbagat. Iso nga rod ako nakan ka, apadasam dagito'y lakok abang banglaw.
Makasangsangit akpay kit din. Sigurado ang mapasublim ti panagayat kan kanila kay mo. O, dayto, iso ti kalakaan. Dayto yung mga iso ti kanginaan. Ngam no siyak ti sika, pilyak tay kanginaan. Ay, pudnaw anakitam nga da ka holding hands ni Manuel. Pudno ko naktumot, nana. Ay, nano, adala ko makamera dayto yung cellphone ko. Pinicture kong. Ay, pinitsure mo ko maang agpaisaw. Tapno makitak no asino dayta babae. Sexy ken na pintas. Ay, daytakat nga minti kunak. Tapuro nga min sabon apang labah tigat-gatangan na. Ay, nabaybayan nan ti bagina. Isumati ko nak, nana. Ay. Nana, di mo istoryaan iti sa bali dayta. Narigatan no maamuan ti daduma. Amumatan no kasano nga agwaras ti chismis ti lugar tayo. Ay, kagimatangkan ka iti pabanglaw ni Clara. Ay, damagan na kanupay kinilakay na. Apay adamagan na paylaang. Isulat ako man ati agdesisyon. Ta isukat nga ron ti mga ramat. Bayan nyo, nana. Sigurado, birukin nakto ni Manang Clara. Uray pustaan tayo. Makan ka. Apay nga itupak mo ngay dayta si Daek. Uray lang nagparasyak ti diguna. Nalaing kagaya. Anyaya ti pagkaskastaam. Agdamag ka paylaan. Nalaing ka nga agbabae. Anya man na babae asasawam. Kunam siguro nga awan ti mangidanon kanya-kanya. Hoy, daytoy ti tandaanam. No nasaya at ti lalaki nga asawa, mapanagnakan dayta iti aura ti asawa na. Ni. Banikusan na kaon? Saan ka nga demand iti blooming kan nabanglo nga asawa, no ti budget nga ititad mo, kat umanay laeng apaggatang iti sabon apaglaba. Ay, amuklatan. Sabon apaglaba man ti umay mo gatangan. May saka di abar, wenno may salaang aputan. Saan, nana? Umay ko laang damagan, no limabasan dito kantinam ni Mary. Ananday, saan pa'y mat? Apay ay abirbirukan. Mga lakman jay lako na abang banglo. Ay, gumatang kan. Awan, mayat jay lako na sika. Uray aglingat ka, nabanglo kalata. Padasak man nga rod, nana. Wan. Hangam, ay, balasang ka. Apay, pudno ay adyan nadamag ka. Nga da checks nila kay Mau. Nagdinamag gaya man. Da kami ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, apay nga main, abaybay am tabaghem. Agpapintas kan agpabanglo ka, Clara. Tapno saan na ka nga isukat nila kay mo. Hoy, pare. Itay pa nga agre-ring day ta cellphone mo. Apa di mo sungbatan? Mangag mo aya. Ay na. Katno itay pa day tang agre-ring. Ni Trisha dayta umawawag. Katsong bata mo na. Naamuanan ni bakit ko nga da chicks ko. Anya? Oh, kasano ko maanamuan na? Awan mat sabali anang ibagbaga at. Amumatan dagiti chismusa. Ay wala niya. Nagsanga ti dila dagiti chismusa. Peste da iti panagbiak. Ay, bonggang-bongga. Kunakon kat, abirukan nakabirukan. Pimay so, Miss Beauty. Wan nga rod, pimay supay ket din jay bagam nga insukat na kun nilakay ko. Ay naadda ngamin kasta a powers to'y dila. No adda maibagak pumudno. Ang saan met kat ka na yun. Iso asigin manang beauty. Gumatang kan iti perfume mo. Utangak tintinagak, tawan pa'y mo't intod nilakay ko nga extra budget. Okay, sureness manang beauty. Imbagla pagpaspasyarak dito'y balayo. Umay kung to itanon no makitak manin nila kay mo nga da ka holding hands na. Oh, bakit? At iti budget. Mano dayta? Umanay laang nga igatang iti sabon na paglaba? Ninayuna ko.
Anya kato'y bakit ko na ya. Di naman arakupan. At iti bahadya ita pagpapintas mo. Makamuka, no anya ti kayat mong aramidan. Ha? Nagpaparlor ka, gumatang ka iti badong, make-up, pabanglo, kumpurmi. Agpaiso ka di day nga ibagpakam lakay? Wen bakit? Ay, thank you, Narapot-lapot-latan, batong bata. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. No nasayaat ti lalaki nga asawa, mapanagnakan dayta iti aura ti asawa na. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibiyag! Oh, Manolo, itay kakadipay nga agururay dita. Katun may sa oras kun san agururay. Pasensyakan ata nagado tilaklakwak. Di pa'y nga minsimbrek jay tinangdanak a sales lady. Oh, anya ti alaam. Di man pagabuno kadagiti mulak anatang. Ala, sobra ka nga ron, tagpili ka no, anya ti kayat mo. Utang manan na. Ay, wen, basta si ka, awan problema. Amok mo't analaing ka nga agbayad ka. Agasam day tabagbagkatang Manulo. Abuno da ito, tata. Dua sa ako day ta. May salaeng. Ay kunak no dua. Nakabagkat ka lang arudan at dapat nakasupot nga awit mo. Anyangit ti karga day ta. Bastok man ta, je talon ko, tata. Sardinas. Mga asawa kang haminain. Tapno at damat katulungam. Narigat yaglaklakay nga agmay-may sa Manulaw. Labasan kayo man langan. Masurunakan ka. Ay, magkita ka ditan. Uray bakit Apay ngay, taawan pala ni Manolo kat ngay, sumipngutan. Ay napakadanagan nyo ayang amin nanang, agawid tulat na. Kuna nabot amapan umutang iti pagabuno na kadagiti mula na. Isungarod anarabyan. Nanang, si Mang Puten to'y urayin nyo nga anak niyo. Ay, agdiwer-diwer ka mo anak ko. Medyo nagainumak labas. Itaman pa, anaginom ka. Ayan, je, panabas. Panabas? Ano nyo nga iti panabas, Manong? At daman mapan ko tabasan. Rabi ay mapan ka pala agtabas. Marurudak ka. Hindi nakmatlasar nga ng tisalbag alakay. Anay, sino ay aday tadak-dakamatam? Dadya alakay Sino alakay, Manong? Nilakay Rome. Basta makita na. Damagan na no kaano ak amang asawa. Sana ibaga abaak abaro. Makauma. Ayan nandiya panabas. Ay. Saan ka man nga agang-angaw iti kasta, Manolo? Ay, Edna, anak ko, ingkailamang dyan panabas. Wala nang, nagipatak paikit din no sa dino tinanggi kabila. Ay, ingka maturugan, Manolo. Tila pampanunutam. Binagaanda ka laang abaak, makaungat kaan. Ay, makapatay ako naktumat nga may. Ingkakit di maturugan. Kasanungay nanang, riingag ka din ni Manong Manulo. Ay, di mo ririingan. Mga tulatan numabisin. Itaman pa'y nga inom ni Manong Manulo. Mas dawak nga rod. Kasanumang amin ni Tata Rumi. Awan pilpilyin na nga oras apanagangaw na kin ni Manong Manulo. Ay, wen nga rod. Kasjamot nga may ni Manong mo. Sana matagtagaray. No nasakit tinakam na, agbartak matan. Kalpasan na, agbirok iti panabas. Ay sus, nakaamamak. Ay, iso nga rod ajak kayat nga agbartak ni Manong mo. Tanaungat no mabartak. Pumatay kanukit din. Agasam man tagbirok iti panabas.
Nagsapapay laang nagpudutan. Ngumisitakmanan ang mapanaggapas no kastoy laang. Kunak tumat ngamin kan kang aglong sleeve ka. Manong, masabat ka ni Tata Romy. Nay, nagkuyog matdagiti ang kabsat. Un tata, mapan kami man makisakakin ni Manong ko. Ay na, awan serbiti gagay, no awan ti kapisi ti pusaw. Ay na Tata Romy, dandani akon makiasawa. Ni manong mo ngay, mate. Agbaak ka dilatan. Parta ka man gid ti magna, tani aldawon. O sige tata, panawan da ka pa'y dito eh. Una yan. Kasano sa anak ang makaungat iti kasta panagsasaw na day talakay. Si kakit dimot Manong, para day jay laang nga imbagana, makaungot kan. Makauman. Tunggal kita kami. Day jay langan ti damdamagan na. Pasensya amlata ka din. Naangaw at talaga ni Tata Romy. Nasaya at asimrot kan. Anya itayan tinagan mo? Feli tinagan ko, Manang. Aywan kaya man niya. Kabisadom ka din dagiti lakok dito'y agri-supply. Saan pa'y amin, Manang? Bayam ta isurok ka. Tapno inton awanak, amom ter aramidam. Wan, Manang. Mabalin ka din nga overtime. Ado nga min lata dagiti customer ko, aginggat alas 6 iti rabii. Wan latta, Manang. Mabalin latta. Nagsaya atan, tasikatin nalak a sales lady. Dagiti nga min daduma, saan da mabalin nga overtime, taadda ka no anak da. Awan anak ko, Manang. Ay, awan? Singgulak pa'y nga, main. Ay, kunak no adan asawam. Mala, barang makapili kanto iti baro ka dagiti customer ko. Adu kat ti baro a customer ko. Dandanin sa kano makiasawa jay buridak mao. Awan, ni Janet. Intun umay abulan ti kasarday jay nobyo na. Ay nasaya at saan na atuladan ni Manong na amanulo abaat. Ay, Jack mandamoy ti dayjay nga anak ko. Adamat itsura ni Manolo. Agam, talagan sa nga aglaklakayan, abaro. Pangasawaem sayang jay kinataraki na. Ay na, uray kayat ko, tadyak mat mapilit. Kanayon ko akan tiyawan no makita. Umisem-isem latamay. Anya tigatanga, Manong. Sa anak agumatang. Umay ko lang mabayadan dya inutang kong abuno. Kasta ka di. Ibagam laang nga no anya tinagan mo. Tabirukak di tilistaan. O sige, bayadak, tamangalak manan iti abuno. Kasta ka di. Saan ko ang madesisyonan day ta? Awan nga medya akin kukwa, nagbakasyon. Mamunak matkit di. Nabayaga ko na customer na. Diyak nga min makuntag di number na. Mabalin ka di nga agsublikan tulaangan. Ado nga min ter aramida ka Jefarm ko. Agsublikan to inton bigat. Anya nga min aya, tinagan mo, Manong. Anya jay ko na, Manolo. Saan ka anak ka utang iti abuno? Ay, saan nga ron nanang? Di na pinautangan jay sales lady. Ang agsubliak manan inton bigat. Ay, masapol ama abunwan jay mulam anak ko. Una nang, isu nga ron nga agsubliak inton bigat i Jefarm Supply. Na, nakatugaw ka mutlap tanitan anak ko. Wala nang, ni Manong Manolo ti aglutluto. Binaybay ako na, kakaiso na akagagagitan na. Winning nga rod. Nadlaw ko mat anaragsak ita nga aldaw. Gimatang pay iti si daan nanang. Mayat sa timod na ita. Mas daawak nga rod. Ken, saan damot ka no a pinautangan ni ti abuno? Saan na siguro anasabat ni Tata Romy ang kanayon ang mga asarkan kwa na iti kinabaak na. Wan, ni Manolo day tadakda kamatam. Nasingpot a customer ko day ta. Kat, nagbayadan? Wan, Manang.
Ngam ko nagsubli ita ta damagag paykan ka, numabalin nga umutang manan. Ikamlatan, naanos day ta. Wana, bareng agsubli itang aldaw, manang. Feli, barupay day jay. Ala, ni manang mat. Pumod nun sakit di jay imbaga ka makabiro kan iti baro Ala. Sige, manang. Tani, umadadon na giti customer. Sige nga, Rod. Asikaswam idaan na imbag. Ay na, nagado ti customer itangal daw. Sapay agmay-may saak. Manong, anya itayin tinagan mo? Ha? Ay, nagbiit mo moten analipatan tinagan ko. Manulo tinagan ko. Wangayam. Mabiit lang Talak ko pa'y dagito daduma. Makauray ka kade? Wan. Saan ka nga agapura? Agurayak. Agtugaw ka pa'y laang di tawon. Mabiit laang. Awan mo't ni Manong Manulo. Nagawid san? Saanin ang nakauray? Ay, nagadumot ngamin ti customer itay. Ate, awanan ti customer Ay, kunak no nagawid kan, Manong. Saan? Napanak lang gimatang iti meriendaan ta. Ha? Ay, nakababain mo't kan ka. Tas sikapay tinapan gimatang. Si Kamot, apay kumangay amabain ka. Ay, sa dino ti mabalinta pagtugawan. Hello, Manang. Ay na, pasensya ka. Takabasbasak di text mo. Ada dita ni Manolo? Ay, uwan, Manang. Umay na alaan di utangan na nga abuno. Nakapili ka din? Ay, uwan, Manang. Adan. Ay na, kababain. Nagururay anabayag. Isupay kit di atin napan gimatang iti meriendami, Manang. Ha? Ne, sabalin sa dayta na. Agmerienda kami laang mat. Mangaw ko lang day jay. Si kakit di mat. Malaitad munton kan kwa na, jay abono nga ututangan na. Wan, Manang. Ay agas manday tabagbag ka tayo manulaw. Abuno ka di maninday ta. Tata, ilugan ko iti tricycle. Ay unay ka ta naggagit kan barok. Awan mo't bibiyagam. Addan to, tata. Ha? Dandani akon mga sawa. Ay, adan. Saan nakton nga angawan na ba, tata? Nagsaya atin nga inukasta. Ay, agab-abuno gayam ni Manong mo. Anya orasan? Lupasan na kanunanang, santo aginanang. Ay, naggagat ni Manong mo ita Kasla naragsak mo't anaggapo dita agri-supply. Adan sa pakaragsakan na. Siguro, saan na nasabat ni Tata Romy, nanang. Nalabas mo nga minti panagangaw day di alakay. Ay, wen nga rod anak ko. Tada tay pagsasaw ako, nana. Di mo labsan ti agangaw. Tadi mo amaw, tigasat iti masakbayan. Anya, umay kan agbayad iti abono nga inutang mo? Uwan ko ma. Kaano lang na inalanday ta? Awan sapay makabulan. Apay, nakaapit kan. Saan pa imaya ko na. Umay mon sala ang bisitaon ni Feli Medyo. Kunakon kat. Feli! Feli! Mabitlaang, Manang. Humayan. Darasam, tadagbayad! Asino ti? Umay ka nagbayad? Ala, Ano? agsarita kayo. Ikan kayo iti makun ko na privacy. Ay nakitutak. Kung ada akasar ni Manulo itangal daw. Ay, wen, kaka. Sumuro takto ka na kwa da ijay simbahan inton madamdama. Ay awanin at ang angawak abaak. Tani, mga sawa mo gaya may. Ay, katuwan
Ay, jay sales lady ija agri-supply tinaasawa na. Ay, nasaya at ano kasta. Ay, umununa ko man ni ading na Janet nga agkasar. Ang nagsarita da, ani manulon ti umuna. Imbag atay manugot ni Janet. Ay, talakay mo't ngaminan ni Manong na. Kastala ti biyaga. Ay, wan kaka. Ala, agtugaw kalatan. Tama pa anak pa ijay simbaan. Ay, no kayat mo, sumurot ka. Ay, huwan man. Buyaak man ti pa nagkasar jay baak. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo labsen ti agangaw. Tadi mo ammo ti gasat iti masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Lakay, apay abim masit jay bagas. Kat namin dua talaang matanag isaang. Ay na, imay ngamin ni Maria itay aldaw. Di mawat iti bagas. Tawan ka no maisaang da. Anya, di mawat manan. Ay, agruamdan at talaga. Ay, masyanak nga ron ka dagiti apota. Tamabisinanda ka naon. Awan mat bagas da. Apay akanayon adata ti umayanda. Nukasta nga awan bagas da. Ala, bay amaon bakit? Takas tala ti biyag at talaga. Kaasyan dagiti naganak, dagiti anak da. Ay, kastalat ta kaday. Hanya ngay nga raud. Kasta talaga. Ibaga masukatan dati nalada abagas. Saan amabalin alibre manan, agruamdan at talaga. Ay na, nabsuga ka. Nagimas ngamin ti sinda tayo. Tilapia prito kan natay. Un nga rod lakay. Imbaglaang tanang ted ni tatang iti tilapia kan natangda. Ay. Saan na kanon nga ibagbagakin ni nanang taagungod? Day jemot ngay nam. Day tala agung unget ter aramiden na. Kagurgura na ka talaga ni nanang mo niya. Bay amlat ta. Nulakit ta saan nakaadangran, aguli magkalatan. Una ngam unget nga unget, makapasuron. Bay amon kunakmag. Ala, tagi dalimana ka. Sumublat met dagiti anak ta inton sumangpet daan nagay ayam. Ay katwa na, sana bale. Tain lasinam ida iti sidain da. Paripong, mabalin ka di si kalangan ti kadwa nga agaramin iti kulungan ti baboy. Tangdanan ka. Ha? Kwa? Una. Imado nga min ti baboy ko. Iso anas kan ti kanayunan na kulungan da. Katawon na. Mabalintan ti mangrugin ton bigat pare. Ta nagatang mo ito nagiti materyales. O sige pare. Angam, mabalin ka di ti advance pare. Awan nga minigatang ko iti bagas mi ka. Ay, wala pare. Ikang kaitan iti sangaribo. Naimbag pa'y da pare Cardo. Ta umas asenso ti biyag da. Kaano nga tamat nga umasenso ti biyag tayo? Adda sa nikwada. Iso da itati pagkarit da. Ngun nga rod na. Kitaong di balay da. Napadakkel dan. Kansigod nga da talon da nalawa. Adda pa'y duavan apa ibibiyahe da. Agsangpit la kadakwa da ti kwarta. Katita, madumanan ti baboy na. Numala ko na dagi ti baboy na. Di adun tumanan ti kwartada. Ay, datao nga nga talakay. Kaanumat nga umasenso ti biyag tayo. Saan mo na namnamahan da ita? Tawan sa nikwata, apagtaudan ti pagpunan ta. Narigat ti basta umutang lataditan. Sa bagay May mayatan ti kastoy abiyag ta. Tawan utang nga pampanunutan. Makabanog mat. Pare Cardo, aginanak pa man. Naminalukan na naginana.
Nabanugak ngamin, pare. Awan malpas taano dahil talagin inanatir aramida. Sige nga roden, pare. Tagawid aklangan. Na? Ditakan. Nanay. Pare pong. Pare, agsubli ka. Agtrabaho tapay. Anya mo tunday jay abong tapi manaw latan? Talaga gaya masadot daya tao. Ti made. Nagkid daw iti advance sa sweldo na. Inikak iti sangaribaw. Pakanumpay? Ngam kas jay gayam ti ugali na? Podno ti ko na ti daduma asadot kanaw. Uraik asumurek inton bigat. Kasanon ti sangaribaw nga in advance mo kenkwana? Baya mo na. Anya pa'y nga rod nga. Ay, sana mabalin. Alaog ti 800. Ngamin, 200 pesos laang mat ti katukad ti trinabaho na. Nagkiwar laang mat iti siminto ti naramid na. Idi kwan, agtugaw manan, kat boy-buyaan na kang agtrab-trabaho. Tulong kun ken ko na dyan sa ngaribo. Isa bayam latan. Ay, saan na mabalain? Naglalaingan nan ngay. No saan nga agsubling tun bigat? Talaga ang papanak iti balay da. Taala o kenkwa na ti 800. Nanang, adda ka di manti kayo, dumawatak man. Anya? Awan manti kayo? Itayag sapa, imay ka manen nagdawat iti kapi kan asukar. Ita, manti ka mo ti dawatam. Awan nga rod manti kami, nanang. Anya? Awan manti kayo? Awan. Ala, agawid kan. Ni nanang mo. Ang kwa, dumawatak man nga rod iti asin kan asukar. Anya? Awan lati di ka daw dawatan. Kan dumawatak pa'y iti noodles kan dilata yung wano saan itlog. Aginggat ka anaw nga agdaw-dawat kalatan, Maria. Apay, awan ka di trabaho ti asawam? Awan nga rod, nanang. Ti kudam kitday, sado ti asawam. Nagpadaan nyo asadot. Sige, nanang, tenak iji kusina yung, mga laak kadagiti daw-dawata. Napanan? Nagpuskol talaga ti rupanan? Paribong, umay ko alaon ta 800 pesos anat da iji 1K nga in advance nila kay ko ka. Ha? 800 pesos? 200 lang ti kaibatugan ti inubra medikal man. Logi kami pa'y. Ta pinagmerienda kan pinakanda ka iti lunch. Anya? Kadno na bambanugak? Saan tumat ngamin nakayat nila kayo mo nga ginanaak? Di kayat na. Trabaho at trabaho. Apay, sana kaya mabambanog. Makinantubay kat mabanog. Sakto lakit din na taulaang. Siya ka mismo ti makapanagnag asadot ka. Ado ti panagtugtugaw mo ngam ti panagtrabahom. Alakit din, mudto yun ta 800 ta inakon. Awanan na. Ingatang man iti bagas mi. No kasta, inkay karo. Da kayatin ti agtrabaho kada kayo. Mabanugak apirme. Gaputa didak kayat apaginanaon. Apay manen ngayon may ka, Maria. Anya manen ti dawata mo. Umay ka kadimanan agdawat iti Ricardo ti Sidayaw, Maria. Saan tatang? No di kat dumawatak iti bagasyaw. Sige. Inkalatan mangala ije kusina. Naglalaingamon ngay taagdawat ka manen iti bagas. Ni nanang mo, kasla sa andak nga anak iti kasta pa nagsasauyaw. Bayamon at dumawat iti bagas. Takaasim at dagiti aputa. Ay, sana mabalin. Hoy, Maria, kasta kayo kadilatan? Tiagdaw-dawat iti bagas kan anyapay dita? Awan nga rod bagas ni nanang. Kakaasi ni ading mo Frida ng agtrab-trabaho. Tapno adakanan may. Ngam, umay mula daw-dawatan. Ala, bayamon, bakit? Ikamon, takaasi dagiti anak da. Nuko na ka saan? Saan? Unay mga minon ti biyag mi aya. Tanakurkurapay kami pa'y nga marabutay. No adda kumamot sa ni Kwame. Di mayat kumamot ti biyag mi ita. Hoy, Maria. Tandaan nam da ito nga ibagakan ka. Uray awan sa ni Kwa. No nagagat ka, umasidagkan ka ti grasya.
gagayam dito indayon. Nay, baong. Ay, bagkapay. Tanakaindayon ka la dito'y paraangan yaw. Ay natatang. Naiturog ko nga rod. Nagmayat lakit din tagin dayon na maturog dito'y paraangan na ya. Nang runa ta na parir. Ay, imbag man tagin indayon ka laang dito'y. Idinto ta siyak. Kat inak mangala iti balangag akanan ti baboy may. Ay, kating kayo lata, tatang. Ay, nagmayat kat ti biag maun bong. Kaslaawan pamilyam. Ha? Nunapan ka kuma nagsapol iti panggedam. Di nasaya at kuma. Agsapulak to, nawanan ka nin may. Angam no ita, anda pa'y lama isaang may. Awan manen may isaang mi, umayak manen agdawat iti bagasyo. Nakakurkurapay kami unay. Kasanumat nga men, kat sadot kayo mat nga agasawa. Aggagat kayo nga main, anak ko. Tatin agagat, saan nga agbisain? Naimbag pa'y dalilyaken kardo, taado ti sanikwada. Nagasawa dagijay nga awan tawid da asanikwa. Ngam gaputa nagagat da. Iso anasaya atan ti biyag da. Kung awan mat ngamin panggadan mi. Awan agayab kada kami ngagtrabaho. Uray aglabala ko mano iso. Agagat kayo mat ngamin tapno adda agtalak kada kayo. Awan grasya nga umasidag kada kayo. Gapota sadot kayo. Ulitak tay nakunakan ka iday. Uray awan sanikwa. No agagat ka. Umasidagkan ka, ti grasya! Pare Cardaw, amang ano adda mabalin mo ngay patrabaho kanyak. Kasapulak ti trabaho, pare. Ay, kwa. Inunaan na kan ni Tata Igme, pare. Isom tinalak amang talon iti may sapay at talon ko. Isakla ko man, pare. Lakayan ni Tata Igme. Di nan kabalan ti trabaho. Nagagat ni Tata Igme kat agtalagak kan ko na, pare. Awan pa nagtalikkukin ka, gaputas sadot ka. Ha? Pasensya ka na, ngam saan ka akayat ngagtrabaho kanyak. Gaputa awan malpas sa trabaho kan ka. Sadot ka ngamin. Agagatakitan, pare? Agsapol ka iti sabali pag-applyan, pare. Tano siyak, naikatan ti panagtalikkukin ka. Kasano itan lakay, awan mayat nga agpautang kanyak. Tapno adda ko mapagpuunak iti negosyo. Awan kano pa nagtalak da kanya. Amangan kano no sayang lang ti kwarta nga ipautang da kanya. Anya matan. Amangan kano no saan ko amabayadan. Awan mat mayat nga agpatrabaho kanya. Nga oray imbagak nga aggagata kaun. Naikatan ti panagtalak dagiti kalugaran ta kadata. Takasano nga agpaiso. Awan trabaho apagbayagan ta. Maikat ta adagos, ta sadot tamad. Aggagataitan, bakit? Husto lang ang tinakuna kanyak ni nanang. Uray awan sanikwa, no aggagat ka, umasidag ti grasya kan ka. Bakit? Pudno, saan ka day? Kas ita, gapo iti kinasadot na. Awan ti mayat ka datang agpatrabaho. Bayan? Padasag ti mapa ni Jaili. Ket no maawatak iti trabaho, aggagat ako iti husto. Sige. Awatan ka, talapaho dito hardware. Basta kakakit ka, ha? Ay, sir, ikarik. Okay. Sige, mapalin mo na talapaho no pikat. Sir, ket agyaman ako unay. Adto'y nanang, umay kayo padigwan iti sidaan. Sinigang abangos. Ado ti linutok. Ha? Itaman pa'y, Maria. Addan trabaho ni Bong nanang. Kat siyak mo't, addamat basit maganganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Ay, kasta. Nasaya at launay adenggan. Aggagat kami nanang. Ay, nasaya at launay anak ko. Tati nagagat amanggad. Saan nga agbisain? Aggagat kayo, kat agurnong kayo,
para iti masakbayan dagiti anak yaw. Nanang, talaga nga aggagat kami itan. Iti kasta, umasidag ti grasya kada kami, akas iti kunayaw, nanang. Pudno dayta. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidagken ka ti grasya. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidegken ka ti grasya. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!